Amakimbirane hagati ya Hamas n'igihugu cya Israeli ni imwe mu ntambara ndende zigaragara mu rugomo n'ingaruka zikomeye ku baturage muri leta ya Palestine no muri Israeli. Uyu mutwe wa Hamas washinzwe mu myaka w'1980 ukorera cyane mu gace ka Gaza. Umaze igihe kinini uhagaze nk'umwe mu bayoboye ibikorwa by'intambara n'imyigaragambyo irwanya Israeli, mu gihe leta Israeli nayo ishyira imbere ingamba zikomeye zo kurengera abaturage bayo no kurwanya iterabwoba. Ibi bibazo bifite imizi mu mateka maremare y'akarere, politike y'igisirikare, imyizerere idahuje hamwe n'ihangana ku mutungo w'ubutaka n'uburenganzira bwa muntu. Uko imyaka igenda ishira, imvururu hagati y'impande zombi zirushaho gukomera, bigira ingaruka ku mutekano, ubukungu ndetse n'imibanire mpuzamahanga. Muri iki cyegeranyo turasesengura inkomoko y'aya makimbirane, uko yagiye agenda, uruhare rwa Hamas n'igisirikare cya Israeli, ingaruka zabyo ku baturage ndetse n'intambwe zagiye zigeragezwa mu gushaka amahoro arambye. Intambara hagati ya Israeli na Hamas ni kimwe mu bibazo bikomeye kandi birimo amakimbirane akomeye mu karere ka Gaza na Israeli. Amateka y'iyi ntambara ni maremare kandi akomoka mu bibazo bya politike, idini, ubutaka n'uburenganzira bwa muntu. Nge nitwa Justin Mind Harerimana, ikaze mu kiganiro. Amateka y'intambara ya Israeli na Hamas, dore imizi y'amakimbirane aho yaturutse. Amakimbirane hagati ya Israeli n'abanyapalestine yatangiye mu kinyejana cya 20 ubwo abayahudi batangiraga kwimukira mu gace kahoze ari Palestine bagashaka gushyira igihugu cyabo cya Israeli mu mwaka w'1948. Ibi byateje impaka n'intambara hagati y'abayahudi n'abanyepalestina ku butaka bwabo. Hamas yashinzwe mu 1987 mu gihe cya Intifada ya mbere nk'umuryango wa Islam ufite intego zo kurwanya Israeli no gusubiza ubutaka bwa Palestine. Kuva Hamas ifata ubutegetsi bwa Gaza muri 2007 habayeho intambara nyinshi hagati ya Israeli na Hamas. Intambara zatumye habaho kwibasira imbibi zombi n'amasasu n'indege, ibisasu bya rokete n'ibindi. Intambara zikomeye zagiye ziba muri 2008, 2009 na 2012 ndetse na 2014 ndetse n'izindi mu myaka yakurikiyeho. Hamas isaba ko Israeli iva ku butaka bwa Gaza no mu bice by'Ubufaransa. Israeli ireba Hamas nk'umutwe w'iterabwoba ugiye ku buzima bw'abanya-Israeli. Amakimbirane ku butaka, kugenzura imbibi no kubura amasezerano y'amahoro biracyari ibibazo bikomeye. Intambara hagati ya Israeli na Hamas irangwa no gukoresha ibisasu bya rokete na bombardement, ibitero byo ku butaka ndetse no kwibasira abasivile. Ibintu bigatuma habaho ibihombo bikomeye ku baturage. Iyi ntambara ni kimwe mu bibazo by'amateka byuzuyemo inzangano, kubura icyizere n'akarengane ku mpande zombi kubera politike n'imyemerere itandukanye. Kubaka amahoro biracyari urugendo rurerure. Hamas ni umutwe w'iterabwoba wa Palestine, ukaba ufite intego yo guharanira ubwigenge bwa Palestine nko guhangana nk'icyo babona nk'ivangura rikorerwa abanyepalestine n'ubutegetsi bwa Israeli. Hamas ikoresha uburyo bw'intambara, iterabwoba n'ubundi buryo bwo guhangana. Israeli ni leta yemeye ku rwego mpuzamahanga, ifite ingabo zikomeye kandi ifite uburenganzira bwo kwirinda no kurinda abaturage bayo. Israeli ishinjwa n'abatavuga rumwe nayo gukora ibikorwa biremereye birimo kwigarurira ubutaka, kubaka uturere tw'ubukoloni no gukandamiza abanyepalestine. Abenshi iyo bumvise intambara bibaza ese ari hagati ya Hamas ndetse na Israeli, bakibaza umutwe ushobora kuzatsinda. Ntago byoroshye gufindura uwatsindiye intambara kuko aya makimbirane atarangiye imyaka irenga 70 kandi nta kimenyetso cy'uko hazabaho itsinzi hamwe y'uruhande rumwe. Intambara ntisobanura gutsinda mu buryo bwa gisirikare gusa, ahubwo ni no kubona umuti urambye ku bibazo by'imibereho, uburenganzira n'umutekano. Hari icyizere ko ishobora kurangira igihe impande zombi zizumvikana ku mahame y'ubwumvikane, kubahana no gushyira imbere amahoro. Ibyo bisaba ubwitange, ibiganiro byimbitse n'uruhare rw'imiryango mpuzamahanga. Ariko uko ibintu bihagaze ubu biracyari kure, kuko amakimbirane akenshi yongera kuvuka kubera impamvu nyinshi z'ubutegetsi, amateka n'amarangamutima. Abenshi bahita bibaza uko Hamas na Israeli byahoze bibanye
umubano wabyo wahoze uhagaze ute mbere y'intambara zikomeye cyangwa amakimbirane y'ubu? Umubano hagati ya Hamas na Israel wari ukomeye ku buryo butandukanye. Hamas yashinzwe mu mwaka w'1987 nk'umuryango w'idini w'abayisilamu ufite intego yo kurwanya Israel no kwigarurira ubutaka bwa Palestine. Mbere yaho nta buringanire cyangwa ubufatanye bwa politike bwari hagati yabo, ahubwo habagaho intambara, imvururu n'udutiku tutarangira. Mbere y'igihe cya Hamas hari ubwoko butandukanye bw'abanyepalestine n'abanya-Israel babanye mu buryo budasanzwe nk'ubucuruzi, ubuzima bwa buri munsi, ariko politike yo yari ibangamiye cyane dore uko Hamas yakomezaga kwiyubaka. Habayeho intambara nyinshi hagati yayo na Israel kandi ibyo byatumye umubano wabo uba mubi cyane. Muri make, mbere y'uko Hamas iba imbaraga zikomeye, umubano wari mubi hagati y'aba bombi, ariko haracyariho amateka y'ubusabane, ubucuruzi ndetse no gusabana mu bice bimwe na bimwe. Intambara hagati ya Hamas n'igihugu cya Israel ni imwe mu zikomeye kandi zimaze igihe kirekire mu mateka y'akarere ko mu burasirazuba bwo hagati cyangwa se Middle East. Umwanzuro wayo nturaboneka, ariko hari inzira zitandukanye zishoboka, buri imwe ifite amahirwe n'ibibazo byayo. Dore uko bishobora kugenda. Igisubizo cya gisirikare: Israel ishobora gukomeza ibikorwa bya gisirikare kugeza iranduye Hamas burundu muri Gaza. Hamas nayo ishobora gukomeza kwihagararaho cyangwa gukora ibitero bikomeye byatuma igira ingufu mu biganiro. Ibi bishobora gutuma habaho kwangirika gukomeye kw'inzego z'ubuzima muri Gaza, intagondwa zishya, ndetse bigatuma amahoro arushaho kuboneka. Igisubizo cya politike n'amasezerano: hari ibiganiro hagati ya Israel na Hamas n'izindi mpande nka Palestinian Authority, Misiri, Qatar cyangwa USA, hagamijwe amasezerano y'amahoro arambye. Ibi bishobora gutanga umwanya wo gutuza, kubaka ubumwe no kurengera ubuzima bw'abaturage. Kubera inzigo y'amateka, kwizerana guke n'impamvu za politike imbere mu bihugu byombi, ibiganiro byakunze gutsindwa. Aha hashobora gukomeza ibihe by'intambara n'agahenge, aho impande zombi zidakuraho izindi burundu ariko zigakomeza guhangana igihe kirekire. Ibi bituma abaturage ba Gaza n'Abayisiraheli babaho mu bwoba, ubukene n'ihungabana nta gisubizo kirambye. Umuryango w'abibumbye UN, Amerika, ubumwe bw'Uburayi EU cyangwa ibihugu bikomeye bishobora gushyiraho igitutu ku mpande zombi ngo zihagarike intambara. Iyi nzira ishobora kuzana igisubizo cya politike. Akenshi ibihugu by'amahanga bifite inyungu zitandukanye ntibibashe kumvikana mu buryo bwo guhagarika intambara. Mu by'ukuri igihe kiracyari kirekire ngo intambara irangire burundu, ariko izarangira ari uko habayeho politike y'ubwiyunge, kwemera uburenganzira bwa buri ruhande ndetse n'ubufasha bw'amahanga bushyira hamwe. Reka nkushimire wokomeje kubana natwe, musaba gukora subscribe, share, like, comment ku Isimu TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze kugera umunsi ku wundi. Nge nari Justin Mind Harerimana.